reka ntangire mbabwira ngo mukomeze kuryoherwa ahantu hose muri. Iyi ni Touch Sport yo kuri uyu wa mbere, Touch Sport ya nyuma kuri njye ndetse n'uwo tugiye gukorana ikiganiro cya nyuma kuri Mike, aho tugiye kuganira ku biri byinshi mu mikino ndetse kandi aho tuza gushimira abo twabanye muri Touch Sport, Touch Radio ndetse no mu buzima busanzwe. Amakuru yacu turaza guhera hano muri ese Gikonko, turaza kureba ese imikino bihagaze bite, turaza kuvuga kandi twerekeze mu kipe y'igihugu Amavubi afite imikino mu marushanwa yo gushaka tike igikombe cy'isi. Ni ukuvuga ngo ni ya mikino u Rwanda ruri ku mwanya wa mbere, mu minsi mike baraza gukina na Benin. Turaza kukubwira ni bande bahagurukanye n'Amavubi Stars bagiye gukina n'amakipe y'igihugu mu mikino ibiri. Turaza kubanga kandi tugiye mu matransfer hano mu Rwanda muri Sport, haravugamo abakinnyi benshi muri APR, naho nuko abanyamahanga umutoza byose turaza kubireba. Turaza kubanga kandi twise cyane tujye muri Afrika turebe n'ibiki bigezweho mu mikino igiye itandukanye. Turaza kuvanga kandi tujye ku mugabane w'Uburayi, bari kwitegura Euro iza kubera mu gihugu cy'Ubudage, iratangira muri kuno kwezi. Turaza kuvanga kandi tuganire kuri UEFA Champions League kuri gatandatu, ni ibiki byayiranze, ni ibiki isize, ni iki iri kuduteguza. Finali yabaye, Dortmund yaratsinzwe. Turaza kureba abatoza ku mugabane w'Uburayi bihagaze bite. Chelsea imaze gushinyisha umutoza imyaka 5, bamenya ninde nuhe wasimburaga Mauricio Pochettino. Barcelona yamaze kuba itangaza. Turareba Man United bihagaze he, amahirwe angahe ko yahaguma. Turaza kureba kandi Kylian Mbappe isaha n'isaha y'imyaka 5 araza kwisinya mu kipe ya Real Madrid. N'ibindi byinshi ntabwo nabivamo mbivuge mu ncamake ngo niwe muri iki kiganiro cyose turarukiye byinshi muri Touch Sport ya nyuma. Si ibyo gusa kuko ntaza kuba ndi jyenyine gusa, njye reka mbanze mbibwire ubusanzwe banyita Olivier. Reka mbabwire ngo mbahaye ikaze muri Touch Sport yo kuri uno munsi wa mbere. Siringa ikaze, twabanye neza. Mbere ya byose mbanze ngusuhuze ngushimire nguhe ikaze. Merci cyane. Nje naba ariko ngenda bimeze neza, ni fresh. Ikende yagenze neza. Nta kibazo. Urashaka kumva iki? Biri kugorana. Urashaka kumva uko? Biri kugorana pe. Gutyo ntariye. Okay, sawa twagiye. Gutyo ntacyo bitwaye. Reka ikiganiro cya nyuma turi kubasezera, akazi kize kuba ari bossa n'ijwi risa cyane, mbonye hariya nyira amasaha ari amasaha twanatinze rero. Mbere yo gutangira banzu bwira umuntu umwe ushimira, ubundi tuna gutangira turaza kubisorezaho byo gushimira abo twabanye. Banzu gira umuntu umwe ushimira ukuri hafi. Umuntu umwe ushimira se baninde, reka shimire motivata wanjye. Yaba ari wasanze mwese Gikonko muri media, yaba ari ubundi muri media ndashimira abantu impande nyinshi. Okay, ndashimira abantu twakoranye by'umwihariko, twabaye abavandimwe birenze no kuba ubuvandimwe. Ikiganiro cy'imyaka tugabanya muri megatozi ko ya gutyo. Ndagushimira cyane nyine byemaze, twakora ikiganiro cyiza cyane. Touch Sport arabagaho, twabonye turayizamura tuyishyira mu bicu, ariko buriya hari igihe bavuga ngo ibyo ukora nyine hari imbaraga zituruka hanze. Ndashimira nyine imbaraga zaturutse hanze, abantu bamfashije cyane, bakoze subscribe ku Muhoza TV. Umuntu twa Justin niba hano muri ife ndamushimiye cyane, niba nari no mu kigo simose kumubona. Ako ari mu bantu nyine batumye menya ko nshobora kuba ndubungubu. Nyine nk'abago. Urumva neza ko atangiye abashimira
ndashimira undi muntu dusoza ikiganiro by'umwihariko motivator nyine wanda ahita muvuga dusoza ikiganiro ntabikunda ariko ndabivuga. Sasa rero Thierry Umuhoza gusongera ura n'agatangazo kwa gatatu bizwari muri Get Successful and Experience aho byawe twese duhari babwire ngo abantu bari kuvuga ngo amajwi ku wa gatanu tubararikire kuzakurikira ikiganiro tuzatangazamo amajwi ko byagenze uko yego numva ari ibyo ni ibyo ngibyo n'abagize ubwoba makuru wasezera ugisabira n'abantu bagize ubwoba ndabasabira ntabwo kiraba ari special kwa gatanu babizi se utwa bronze barabizi umutwa bronze hanyuma rero Thierry umutoza w'Amavubi Frank Spitler yatangaje abakinnyi 25 yitwaza mu gushaka igikombe cy'isi cya 2026 mu mikino azahuramo na Benin ndetse na Lesotho. Umukino wa mbere ku munsi kwa kane hari tariki 6 umukino wa mbere azakina na Benin undi ni tariki 10 reba neza ntaza kubeshya abanyarwanda ariko ni imikino iri yombi nibwo ikipe y'u Rwanda izakina ikiri mu itsinda ririmo Nigeria, Benin, Lesotho na Afurika y'Epfo. Itsinda riyoboye ifite amanota 4 yiziganye ibitego bine ikipe nyine yiziganye muri itsinda andi makipe ari mu mwenda ibitego gutyo nge nta kipe iri guhangana n'u Rwanda kugeza kuri uyu munsi. ngira ngo nkuko yabivuze umukino wa mbere uzabera muri Benin aho muri Côte d'Ivoire aho u Rwanda uzakina n'ikipe y'igihugu ya Benin ku itariki ya 6 ukuno kwezi turimo. Hanyuma kandi match ya kabiri kabera muri Afurika y'Epfo ku itariki ya 11 kuno kwezi aho bazakina na Lesotho kubera ko amakipe ibihugu byabo bikiri mu nzira yo kwishakisha bidafite mastade yemewe no mpamvu wumva zizajya nyine ku ntabwo bafite stade zahuye zabo. Yego hanyuma Rwanda ni uracyari rwa mbere abakinnyi rero hamagaye abakinnyi benshi barenga 37 abakinnyi by'umwihariko mu bitaro rwatubyaye Abdul nawe ntago yarahamagaye ariko ntago yakomezanyije n'abandi byagenze biteze umuntu bita urwego birumvikana umutoza ushaka gukinisha umuntu bita Ani Elija yirengagije ko rwatubyaye Abdul ari umuporo akina muri Amerika ahubwo atisigara mu bandi ba star sasa basigaye mu bita Hakizimana Muhajiri navuye mu mbere cyane kongeraho bande abakinnyi b'Amavubi yajyanye twihuse watubwira hanyuma ntwari Fiacre witwa Wanse Maxime nawe ni umunyezamu wakiniye kuri match ya South Africa bamuvuga cyane. Hakizimana Adolphe nawe bamuhamagaye. Ombolenga Fitina ngo ni umudefenseri Byingiro Gilbert baravangavanze nawe bakomeje. N'umugabo Claude wa APR nawe yakomeje. Mashimwe Manuel wa Faraba yakomeje. Mutsinzi Ange Manzi Thierry bombi bakomeje. Nige na Clement yakomeje ndetse n'uwitwa Nshima na SOPR nawe yakomeje. Mani Dylan George Francis nawe yakomeje. Bizimana Jihad yakomeje. Ruboneka Jean Bosco yakomeje. Witwa Mugisha Daniel ukina muri Bia nawe yakomeje. Ruboneka Steve yakomeje. Somana Patrick Papi wo muri Buramari no gutwara igikombe yakomeje. Mugisha Jeber ndumva musubiye imico ya kabiri liste sanga yakosanye gusa Rafael kana yakomeje. Zahawa Kim yakomeje. Muhire Keve yakomeje. Gerrit Samuel yakomeje. Witwa Nshuti Innocent yakomeje. Gitego Arthur ndetse n'utwa Kwizera George ukina muri Amerika nawe ajyanye n'ikipe mu guhura na Benejean ku 3 umusibo ejo bundi kwa kane ngo match iri ngabo abakinnyi 25 umutoza amandukanye mu bihugu bitandukanye muri South Africa bagiye guhanganira ko bazakina igikombe cy'isi twifuza turi benshi rwose nubwo bitoroshye ariko Frank yatweretse ko bishoboka ko itsinda ririmo South Africa, Nigeria, Lesotho, Benin n'andi ni ibintu byo kwishimira. Hanyuma Thierry rero ntago uko nabivuze ntago tuza gutinda muri byinshi. Transfer hano mu Rwanda ibintu bimeze bitereye siporo umwuka uhagaze ute rero nashaka kwiteranya rero siporo abantu
reka tubyire ariko Respo yashaka umusore witwa Anil Alija wa Bugesera ariko amakuru yandi akavuga ko ngadashaka kwiteranya ngo Kongo n'ikipe ya polisi n'ikipe ya polisi zimushaka ngo zita amafaranga. Iyo niyo ariko aperi nawe rwose ihagaze neza abanyamahanga yashaka kuzana abo muri Simba shaka Saido atazanakomeza n'ikipe ya Simba. Hanyuma rero ikipe ya Espoir yajuririye umwanzuro wo kumanurwa mu cyiciro cya gatatu nyuma yo gukinisha umukongomani w'umuzamu babahinduriye amazina barakurwaho amanota 50 byarangiye irindiwe mu cyiciro cya gatatu ariko yajuriye ngire ko yagaruka mu cyiciro cya kabiri. Yari yabonye na tike yo kujya gukina playoff kugeza ubu ngubu umukino ndakeka yitsuri yoboye aho igeze. Hanyuma Rutsiro yamaze kubona tike already ifite amanota ngahe 7 ifite amanota kanze ndakubwira buriya buryo nawe bazabanza butizewe. Rutsiro namuna guturuka kurera ariko Rutsiro yamaze kubona tike yamaze kuba izamuka ahubwo hasigaye ikipe ya Vision iri guhanganira na Muhanga barako babona umwanya wa kabiri wo guherekeza Rutsiro bari kunezera Imana Jacques bakunda kwita Rutsiro nyine abatsinda igitego kibaje ko bazakina icyiciro cya mbere umwaka utaha. Hanyuma rero nk'uko yari kuvuga APR havugamo byinshi cyane harimo utazamu wo muri Ghana ariko kubwo impamvu zo kutumvikana yaje kurangira batumvikanye ngo basinye amasezerano umwataka aba yaza gufatanya na Mbawoma bakuru ya Kalisa Militaries nta n'umwe urazi na official ariko nyine APR mu biganiro n'abakinnyi bakomeye rwose barimo n'uyu nguyu Steven Dese Mukwala wayisabye APR kumwishyura agera ku 70,000 by'amadolari. APR tuzaca n'ahandi na Mbawoma top score ntabifata yo mu kiganiro nkavamo nabuze umuta Mbawoma amarangamutima yagushutse ntabwo kiba cyagenze neza rwose nuko ntabwo ikiganiro kiba cyagenze neza njye nanabikubwira ariko Thierry na ajya sinigeze nshimira ikibazo ndashimira umuntu wese wumvishe Touch Sport umwaka kuva umuntu wanyumvishe kuva nagera hano mu wa kane Touch Radio muri Touch Sport twabanye neza agushimire wowe nyine wumva ukamenya amakuru kuri Touch Radio go Touch Sport ubwo congratulations kabisa uwa gaciro sibyo kanshimira nje ese mvuga amaze na byatinda mentioning umwe ntari mentioning abantu bose kabisa abantu bose rega mashimire mukunda Touch Sport kuva focus akabafana banje benshi baragiye ikibazo gihari agiye mu bintu byo by'imiziki sanga waransize zose zigerera muri sanga waransize mpitamo kubantireka reka mbimbiritse ubwo tuvuga ibyo ariko nyine man kanshimira umuntu bita Ganza N Brazil twabanye neza muri Media Club kubw'ibintu byinshi cyane tagushimiye rwose Brazil aho uri ubyumve kangushimire Thierry nshimira umuntu bita Bronze Copa nshimira umuntu bita Niga Valentin nshimira umuntu bita of course former president of Media Club DJ Govinda Mose uzumva iyi message Mose uzumva iyi message kabisa aho uri kabisa ndagushimira umfashije byinshi nanjye byashaka kuba byari kungwa ariko nyine waragerageje nubwo twari kumwe live ariko kubw'iterambere warabikoze kabisa Govinda warakoze Neizo warakoze ndi Rais April man yibitse man man ziko dutangira umwaka ndashaka guca reka nshimire umuntu wese umunyamakuru wese wa Touch Radio washoje umwaka washize agatangira umwaka man siko twatangiye dufite ikibazo cya stabilisateur abyibuka mbonera nshimira n'utarayisa nandi okay ako ngiye ugishimira Isa akashimira twa Doriane kubwa mperwe make tukiri kumwe ariko umuntu twafatije ibibazo bya stabilisateur umuntu bitarayisa ronera kabisa twashaka kabisa warakoze igihe cyawe n'abandi mwese
mwitanze ku bwa Media Club, tukabaye umunsi dukora nyine bikaba bimeze neza, twatangiye dufite ibibazo byinshi. Reka nkubwiye nti warakoze ukomeza kugenda mbivuka n'abandi ntashimwe nuko bataraba ingenzi, ahubwo nuko ibyo twakoze bitari nka somehow. Reka nkubwiye nti mwarakoze, hanyuma Thierry wait ubundi dutangire icyahatuzanye sasa mugani wa Yanga. UEFA Champions League Anthem ni indirimbo iri mu ndimi zirenga 10. Ibyo ntabwo ariyo nkunze kubwira umunsi njya kuvuga kuri finale yabereye i Wembley ku munsi wo ku wa gatandatu. Real Madrid Borussia Dortmund zazahura finale. Thierry ni urugendo yakurikiranye rufasha buri umwe kugera kuri finale, akaba Real Madrid yatsinze Dortmund ibitego 2-0. Ariko nk'umunyamakuru buriya hari nubwo tureba match twese hari ibyo tutabona, niyo mpamvu nakwifashishije kugira ngo ugire ibyo usobanurira cyangwa se benshi batamenye baharaye bareba match. Sasa yifasha Prince Thierry byagenze bite ndagira ngo mu minota mike twagiye byatangiye kudusiga iminota mike udusobanurire UEFA Champions League kugeza kuva itangiye kugera Real Madrid itwaye Champions League ya 15. Mwanya no wawe reka mbe nduhuka. Ubundi bagisabiye itangira kuvuga Champions League, indirimbo bataye bati c'est les meilleures équipes, n'amakipe nyine meza. Iyo uvuze amakipe meza ubundi tumva ikipe ya Real Madrid yageze mu irushanwa ibikombe 15. Urateranye izindi makipe yikurikiye ni za AC Milan, za Barcelona, usanga ubwo n'utanye Champions zose zifite wasanga ziri kongana n'undi na Real. Niyo mpamvu rero ngo mesore mereze equipe Borussia Dortmund yarazamutse neza ikuramo PSG ati nyamasha usanga itwaye, ariko hisanzwe na Champions League finale ya 13 batsinze na Bayern, batsindiwe kuri Wembley. Undi nta cyahindutse bazongera tsindwa kuri Wembley ibitego biri ku busa ku muyaga. Match irangira gutyo, Borussia Dortmund bigaruka gutyo, Ancelotti akomeza kwidarika. Hanyuma ni ibitego byatsinzwe n'ubita Dani Carvajal kuri pass ya Toni Kroos, ni igitego cya Jude Bellingham ku minota 83 kuri igitego cya Vinicius Junior kuri pass ya Jude Bellingham. Umukinnyi ukomeye, ariko Madrid nayo ifite abakinnyi benshi bakomeye. Uwo bita Toni Kroos yakinaga match ya mu kipe ya Real Madrid, no muri bake basigaye muri promotion ya 2013. Za Champions League 3 batwaye ari muri bake, wenda Carvajal, wenda Ronaldo, na Ramos, na Casemiro, na Varane n'abandi benshi cyane. Yari muri bake basigaye gusasigayemo Dani Carvajal. Real Madrid itwara Champions League bihamahirwe menshi cyane, umukinnyi yo kuzatwara Ballon d'Or nta gihindutse. Irahabwa uza kwitwara neza muri Copa America ndetse na Euro. Uza kwitwara neza kuri Euro, kuko sintekereza ko ariko abongereza sintekereza ko abongereza bazagarukira Afrika ko Jude ugira ngo Mbappé natwara se ngaho nibereye. Hanyuma rero Thierry Champions League ndi kwayivamo ngo tubirangize ikipe ya bita Chelsea maze kubona umutoza mushyashya. Nani huyo? Umutoza bamwita Enzo Maresca wa Leicester. Sasa uyu mutoza rero ndagira ngo bimwe muri bike nta birundi ubusanzwe nta bihambaye. Uyu ni umutoza wakinnye umupira muri za 2, yakinnye muri za Middlesbrough, akina muri za Juventus, akina mu kipe muri Espagne. Mu gutoza yabitangiye mu mwaka wa 2020, niba nibeshye yatangiye mu 2020, yatangiye mu gihugu cyabo muri Parma. Hanyuma nyuma aza kwerekeza 2022-2023 yari mu kipe ya Man City. 2022-2023 yabaga mu kipe ya Man City nk'umutoza wungirije. Uyu mutoza kandi rero icyo yamenya yatoje abana bato ba Man City. Thierry ari muri abandi batwaye treble mu kipe ya Man City, yari umutoza wungirije. Umwaka ushize rero yaterekeza mu kipe ya Leicester City, arizamuye Chelsea akira akazi. Ngo kugeza ubu ngubu harimo
muri Premier League hamaze kujyamo abana ba Guardiola bangahe? bamwe basigaye banamugarika. Umutoza rero mu mitoreze urumva nta bigwi bihambaye afite, ngira ngo niyo mpamvu nawe yavuze ati Chelsea ifite abakinnyi bari talented, nanjye ndacyari muto turaje dufatanye. Ni umutoza usimbuye Mauricio Pochettino. Sinzi niba ibitarakozwe n'uyu Pochettino ubu ngubu yari buze kubikora akiri muto gutya, agifite abakinnyi bato nkawe bataragira byinshi bamenya ku bikombe. Ndavuga muri Chelsea uko ba Jackson ba Palmer nubwo yabitwaye ariko yabitwaye nk'umubencheri, bande n'abandi bose usanga Chelsea n'ikipe y'abana, nawe aracyari umwana. Ubwo ni urubyiruko ku rundi rubyiruko. Ava ko kinahombye ari element nka Thiago Silva wenyine, naho yaragiye niyo element asa nkaho hombye ko aramutse bafata element nk'imwe akaba yakongeramo muri ikipe Chelsea gifata nk'ikipe nziza ifite tara muri Premier League kuri izindi zose, kandi n'abantu bato ntago basizwe n'imbaraga, imyaka yabo n'imbaraga mbona bisa nkaho bijyana cyane urwego rwa Premier League. Yasinye imyaka 5. Hanyuma indi nkuru irenze cyangwa se ikomeye, inkuru iryoshye ku bakunzi ba Real Madrid, abafana ba Madrid bararyoshye kabisa. Uyu bamwita Kylian Mbappe mu masaha make cyangwa se mu minota mike cyane araza gusinya imyaka 5 avuye mu kipe ya Paris Saint-Germain kuva muri 2017 na n'uyu munsi yarakibakinira. Yatsinze ibitego byinshi imbere ya Zlatan, yatsinze ibitego 256 ku ikipe yabaye n'ubwo umuntu atsinze ibitego byinshi muri ikipe ya PSG. Umuntu kwa igikombe cy'isi ku myaka 18 kandi afite uruhare n'ubibe byamuhaga garanti ko yabikora. Abato gusukora igikombe cy'isi Mbappe arimo, ari imbere ya ba Maradona, ari imbere n'umuvuge yakomeza byose bishoboka. Hanyuma rero Mbappe rero Real Madrid nk'uko usanzwe bigenza, abakinnyi benshi baza ku buntu n'ubundi nabo baraza ko baziye ubuntu. Kaye ngo ku Mbappe ubona kabisa kapiteni w'Ubufaransa araza mbere yuko itangira, araza ko yamaze kujoininga ikipe ya Real Madrid, bamaze kumwerekana Santiago Bernabeu, bafana ibihumbagiza mu myaka myinshi. na mustari bafite ukomeye nk'ababanje, ndavuga Cristiano, bongeye kubona maestro nyuma ya Cristiano, big signing nyuma ya muvandimwe Hazard igeza ka big signing ibayo Imana izirindira ikipe y'Ubwami. Ubundi yabona handi ariko byagendaga byakabaye kuba ari byiza cyane. Thierry iraza kuba itangira mu minsi mike cyane, tubaza kuba turimo turyoherwa. Hari abantu bakunda kureba amarushanwa, abantu bakunda kureba amarushanwa y'umupira w'amaguru by'umwihariko ku makipe y'ibihugu. Tariki 14 Ubudage mu rugo baza gufungura mu itsinda rya mbere, aho buza kwakira Scotland. Alianza n'imiri iraza kuba ari kwaka, iraza kuba ari byiza cyane. Ubundi Abadage Thierry ngira ngo nanakubaza nti ninde ubona ufite amahirwe? Igihe cyose mba nizera mu Bongereza, ariko iyo bitangiye mbona bitambuho. Niyo kipe ya mbere ikunda gutenguhana cyane, ikunda gutenguha abafana bayo, ariko Abongereza ngiye mbahoraho igihe cyose. Hanyuma itsinda rya mbere tubiganiro ntacyo kuganira kirimo hanga already biragaragara. Itsinda rya Hongria, Ubudage na Scotland bwo n'Ubusuwisi. Ukuntu rijaga ririmba ngo nzakujyana no itsinda rya kabiri kandi ririmo Croatia, Spain, Italy, Albania. Itsinda rikomeye ugendeye ku mazina n'ibihugu uko bihagaze. Urabona indi zasigara hagati ya Spain, Croatia, Italy, Albania. Croatia irazira Albania rwose sigari. Urayirwanyiriza iki kiganiro cyarimo kuko udusoje uvuga gutyo. Ihangane. Abongereza, Denmark, Slovenia, Serbia. Abongereza bazambukana nande? Denmark. Biroroshye cyane aho nta nuruca abana mugani babenzo nyiza kuri mikoro. Hanyuma itsinda kandi rya D, Australia, Ubufaransa, Ubuholandi. Polonye ninde uraha amahirwe ahangaha? Aragenda Ubufaransa ndetse n'Ubuholandi. Ibi nzabukibutsa Ubufaransa n'Ubuholandi. Lewandowski mu bisheke. Itsinda rya E kandi Ukraine, Romania, Ububiligi, Slovakia.
Ububiligi na Ukraine. Itsinda F Turukiya, Georgia, Portugal, Repubulika ya Czech. Portugal na Turkiya. Okay, Repubulika ako nibagiye kubwira uyu mutoza wa Chelsea sasa, umutoza wa Chelsea Maresca se uriya nyine twaganiraho aharuguru Enzo Maresca muri staff afite ari kumwe n'umuntu bita Willy Caballero. Ngaho amatsinda azaranga uyu mwaka ariko nabanza bace mutuzo tuzabyibukiranye. Nkubwire se itsinda rya mbere nkubwire arimo ukuntu bimeze. Sorry, Abadage iyo bita Scotland izakomeza ahangaha ndakubwira ikipe y'igihugu Espagne, Croatia aza gukomeza aza guhuza Danemark n'igihugu cy'Ubwongereza aho turahuza aho ni sawa cyane. Hanyuma kandi ikipe y'igihugu y'Ubuholandi, Ubufaransa naho nuko cyane nuko rwose. Itsinda rya gatanu ijya kuri aza kuba rihuza ikipe y'igihugu Ububiligi ndetse na Ukraine. Bizimana Djihad abavandimwe baza kuba bakomeza kimwe cy'umunani kirangiza. Hanyuma kandi ahangaha naho Portugal, Repubulika ya Czech zaza kuba zikomeza zidasumburana kimwe cy'umunani. Finali ni ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi. Nzaba nkiye muri exam nzaba nayitangira gutegura amatora bucya bwawe bizakorwa. Ngaho nguko rero tsiri twabashimira tubashimira bwa nyuma tubashimira muri byose. Mwarakoze kubana natwe, mwarakoze kutwumva kuduha umwanya wanyu. Touch Sport gusa ikiza nuko nizera ko Imana izanshoboza ntibirangiye muri isi gikonko nkuko itangazamakuru narikunze nkiri muto kugeza nje muri Touch Radio kugeza mbaye wowe nabaye we. Yifuza ko mwazongera kumva Samuel ukuntu atari ibingibi bya isi gikonko. Touch Radio narabakunze reka mbabwire ngo Ange azabafate neza, azagerageza ibyo nakoze azayibaha. Bamuvuga Ange nyine ibintu byose hari ukuntu nyine ubona nyine bivuye to mwanya n'uwawe gusezera bwa nyuma kuri mikoro. Reka nshimire umuntu witwa Nezo wanyije muri bino bintu. Nshimire Programa Magna wenda biraza kumugeraho. Nshimire Govinda twavanye mu papa cyane iby'imikino ntibagamo ntabyo yarazi cyane ariko mu papa cyane nyine hari ibintu nyine umuntu yamwigiye muri Touch Radio hari ikintu cy'umuntu aba ashoboye undi adashoboye. Nibyo niyo mpamvu papa cyane ubona asimbuye muvandimwe Sostene ndamushimiye cyane. Makina namushimiye cyane nubwo turavuga nyine nkamutera yambu n'umuntu w'umugabo ndamukunda cyane. Shimire rero twakuranye imyaka 3 ni byiza gukora n'umuntu uryo kuzamura. Ndagushimiye cyane ndetse na komite twabanye kuri High Table ndabashimiye. Yakunda ibiryo urakoze gusezera nanjye kamabwire ngo nkuko nababwiye mwarakoze kubana nanjye kubana Touch Radio na Media Club muri Touch Sport. Narabakunze gusa mbabajwe nuko ari byo nifuje ngiye ntashoje gusa inshallah tuzabikomeza ahandi. Kabwe nti murakoze murakarama ndabakunda narabakunze nzaba mbakunda mbahoza ku mutima.